Koristeći svesno povezano disanje da postanem prisutniji, primetio sam da sam počeo da donosim odluke koje su mi povratile osjećanje sopstvene dobrobiti. Na primer, počeo sam da odgovaram na događaje umesto da reagujem na njih. Ova jednostavna promena u mom ponašanju uticala je na sve vidove mog iskustva. Moji susreti sa svetom koji me okružuje, uključujući i druge ljude, postali su skladniji i prijatniji. Istovremeno bolovi su postajali sve slabiji. Posle tolikih godina patnje izazvane tim bolnim neurološkim stanjem i propratnih osjećaja osujećenosti, uznemirenosti, besa, bola i potištenosti, konačno sam ugledao svetlost na kraju tunela. Uvideo sam da mi je svesno povezano disanje i svesno sadašnjeg trenutka koju ova tehnika izaziva najbolje sredstvo izlečenja koje imam na raspolaganju. U cilju da saznam više, počeo sam da i druge podučavam ovoj tehnici i pažljivo posmatram njeno delovanje.